Abusia attention TV esunie fella o fella so ana yedu no. Ai fella o fella de ensema yekoso. Social media trends, entertainment, and I did some more. Our fella, oh fella, so attention TV. Na make our say unsubscribe and not subscribe at their mammy. Or share so and once and so as share. I'm a so and sa actually. When I was saw my snare a University Foundation and in a teas boutique and cosmetic. Bidding any akusia sparkle. Sebusia may travel home in 7 Babeson. Abusia for me that sesa wonya bre e de twem ma me twa me ho e de e ba ye na me den semono e be somo aye wo abrantie ba ko pe wo ga na memu ha se ya ende ye tena nyuma na ma no ho asole te se wo libido asole sole na so be meyi ye hwe enkofo kra describe ni ye hwe ni ti ni ye hwe ne hwe ni a enkofo tai ka se ni tusu papa pa ye na so e ba nyum to mu so dia e ye ne de nyum to wo mu fie ende nyum to ne de o man voice so ane de ase soro bafom na boy ma meka no hwasemi Akwaboah Junior Akwaboah Junior high life musician na yenim say na odonwom anoto sanka ye kanka beka abroche beka no West Life ai odonwom no oto na enche bia na ode ne EP ba ya ye friend #lighthouse ba ye na akoye say lighthouse nyomu no album na nkasa na ye nse de hu nyomu ni na ewom na we anodo koto ne Instagram wall page so kire ye nyom ba ko a ewom ene wo pe aye wo pe ade na aye na wo pe ade na ye na relationship ni mu aresem kamya SS oba ni be mate ho na obema ni do oba ni papa pa ye no de bebi na oba no edro efri be ma ni do mu a oye ohun sena obesi akachire be ma ni se o bra kwadwo me pa tro se wo do efri mu nti wo de anka bebi e de akosi wo de enfa mpem ho na me mfa mba bi na so mfa mba bi na so oba na se be ma ni ntimi nka senti no ne opeso o jai relationship no se ba ko no opeso be jai no obo wa pair na nde ba ko no afaso aka se na wo bo wa kra do na mi di beja wo do kra afi mu e den so kra se semba no na de tena wo bo wa sa da bi mi ntimi ni obi obo wa entna ebusia yenkohwe Akwaboah enwuma na oka ho asem ene se na one nwum no omo to fam na nde na eye de no do tu ayi odima yenso akachere se lighthouse EP no ensem ewo mu enwum so ewo mpapa eyi Sammy jidi se wankasa wote enwum no wote nyana ensema ewo enwum ni mu na me de toa so edia ye wo memu ha sei ekodru festive season na ye hu se artist awo gigi ye ni eko program dia wolim se enwum na na de gigi ne ebu ye pa enwum so de ne akata ni ye so nyame na won konkra tiesi ye so na ye hu se artist awo ga na hanu se ne wo se ya chem ye wo secular ana ye wo gospel secular for no e release nyum pa nyina ye sheda hu gospel artist ya o mo release nyum na ba ko a odimu akotene wo gospel music industry ni mo ye brother Sammy a enche ye bia oni sisilamafo ekobo mu a mo saga bia sisilamafo ekobo na suma no be ye ntokwa bitu no mu mienu a enche bia wo nine na ba ye kan sisilamafo ene brother Sammy ebo mu na we na brother Sammy edu etu dwase bro nye ono so wan release nyum da nende no onye brother Sammy anaso mfiri kumasi ono de obonyum na we ana ode kire yese ewo release nyum ama 2022 wa afeno asanso atu biem na se unwu ye dia nende afeno asanso atu na de asedan ko a ana ede manyam yabusia yenkotie enwum no emu ensem Masaramu biamo afile so Masaramu biamo my god Masaramu biamo Matimiamu Masaramu biamo Masaramu biamo afile so Masaramu biamo coming soon Masaramu biamo Manyango Baruaki I take it again Masara Mubiamo 2022 Manyango Masara Mubiamo Masara Mubiamo
Afimeso. Oni me wansa teme. Eluke. Masara wewo. Banyanwo. Ontimi akumyo. Coming soon. Ebaneya, Setinaya, latest. Coming soon. Marcel Remubi, Uko YouTube, Audio Mass, Apple One, Mango down, Banana Tree. Go and download latest song from Broda Sammy. Marcel Remubi, 2022. Marcel Remubi, Inshallah. Still. My God. Usam did say one kasa weni je enyoma Broda Sammy ebe release e dem emu ketwa kra no wati enu an se 2022 atwo dia na ndie asedan kwa ana ode ma owura nyankopon na me de toa so a Akwaboah senior owo yememu ha sei na anim se Akwaboah junior papa aye ona oba owo industry no mu dada na so na nse ya na Akwaboah ema ye hu se wo hwe 21st century nkwala ya be ya obi an cheda hu se ye Akwaboah senior ho na so Akwaboah ma ye hu se ye Akwaboah senior ye ono ankasa ne papa a owo no a omo ye enwum ba ko bomu a na ye odonwum a na ye hwe papa yi kra ne nefra na hu se papa ye multi talented pa se otimi ebo organi na osanso etonwum at the same time now so the nefra ye no ama ne music career no ensi ehwa Akwaboah eye ni papa epie ye ma ye nsu ye hu ye Mr. Akwaboah senior ono so akperform ya ewe de na Akwaboah junior enka ne ho a wo hwe performance na abusua ebe o de papa pa yonya kra na nka wo program na se yenko hwe performance na embassy What you are to me, and this morning, your baby, all day, what I know about me did say wakasa uti performance from Akwaboah senior no when ni je ho papa pay you say papa nyame atwade enti na Akwaboah junior enso no so to nwoma yenso yakoma eto ye papa abusia mes gina we so na me dia so so ende e wo fila o fila eso me di ane akosia sparkles me da se mamonu hwa moniti